Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For telling, thank you for love and support. I appreciate you. Leave it there. Go serious with the ilapayan. Kwindaba yephathi sabo memorial service kababa uMseleku ngikhulume ngamakhosikazi amathathu ke engiwabonile because bona babe nokuthi bafike bahlale ngaphakathi. We guys, yabona lo othi memorial service esigebengu kodwa isigebengu sikunama levels nabo indaba yobugebengu khona ubugebengu lobophara khona lobo phakathi nendawo khona lobo balaba bamasudu kodwa nje abayigebengu. Otsotsi abafani igebengu ayifani. Lapha sisephathini. Yabona nje ngibuza indaba yekhekhe ngoba bekungabonakala ukuthi sisephathini. Manje ngizolibona kanjani ikhekhe lapha yana bekumuncu. Bafikile ke bangena bahamba ke bawalka kwi-red carpet uma yena Macele noma Khumalo. And angihlukanisa amakhosikazi because onke amakhosikazi kwi-episode esibukile akekho ofike waya koMseleku. Lapho uMseleku uma engena uyasho ukuthi phela angiboni. Hayibo uMseleku bedabukisa guys. Ngiyazi phela ukuthi lokhana bebekwenzela i-TV show. Kodwa ephathini nje iphatha injeyana. Iphathi nayo yonke into emnandi. Angizwe sengithini? Iphathi nayo yonke into emnandi. Kuneyingane zoshaya into zayo noma zifunda ama-poems kube mnandi. Amakhosikazi afike nalezi imbali lezi seyifaka imali yabo le imbali zesimanje phela uMseleku unayo imali kodwa nje uboost mood yakhe kwi-birthday celebration. Kahle uMseleku kanjani ebuthaka. Hawu bafike bayihlalela phansi. Khumalo wafika kusengathi iphathi yakhe. Khumalo akasazi ukuthi uhlalaphi uyachaza sithi kanti thina siza ephathini uma siza uyazi iphathi ubuka iphathi udumale uthi hawu kodwa iphathi edumaza kanje kwenze njani yindaba uMseleku basamcasukela indaba yamakhwele ileyo nto bengisho mina ngixoxela phela okunyakukho serious angithi bakhanda i-TV show kodwa bathe bakhanda i-TV show bayakha ngomqondo ukuthi nje shuthi iphathi thina asiyithandi iphathi ene vibe kuno music yabona mhlambe kunalabo afunda nabo njengoba abamakhwele ubaba kaMakhwele wafunda nobaba uMseleku ozokhulumela oschoolmates yabo abebengekho. Wangisazi mina bengathi lapha yana uyabo umkhuleko lo wasebusuku maseniqeda ukudla senizoyolala lokuthi kayibe wozani nonke sekukusho ugogo sike qalani uculo sithandaza sihambe siyolala vele lowo mkhuleko kodwa iphethe celebration kunedeko black and gold nezinkulumo kuyasho ukuthi ubaba ubani usibali walana hawu kanti indaba iphathi njena angisho ukuthi iphathi ibe ne-chaos ibe classy ithi 50 yabo kodwa kube nazo zonke phela izinto ezenza uMseleku mayengena nje lapha eminyango bengangena yabo ngomuntu ombongelayo uduma whatever ezizofika stage mayisefika amakhosikazi ayibo ibirthday kababakhe ismile imbali mangabe imbali ama give back makukhona abakuphethe okuyizipho phela hawu bona basuke basikhombisa ukuthi uMseleku basamcasukela indaba yamakhwele uMacele ongene nje ngebhenge yadudle wedudle ungene kanjani uMacele kodwa nje iphathi hayibo mina ngiyayiqala iphathi edabukisayo. Hawu ngisho iphathi yagogo na 100 abazukulu basuke bebhiyoza kusekunekeke elikhulu kumnandi nje lapha yana kuvele kwangathi uMseleku unikezwe 2 minutes wokuthi akachaze ukuthi ubani wakabani ubunzima abhekane nabo ukuze nje asale kukhulumile konke obani abamhlukumezile umndeni wakhe wabalekelani eduze kwakhe unomona nemali ubunzima ingane stepson ekhulunywa ku social media yiyo leni ikhona amakhosikazi amanye awafana amanye ayamlalela amanye awamlalela sisephathini bakwethu. Uyabona manje sekufanele sikhale ephathini ikhona into ngempela ukuthi ephathini inyembezi zizoba khona
Yabo lezo nyembezi lezo za 2 minutes. Hayi inyembezi ukuthi nje sesikhala udu iphathi i-hour lonke ephathini siyakhala. Ayibo ngeke. Asiyawazi amaphathi. Bengasithathe kanjalo. Lapha ephathini nje ayi. Bengisho lokho-ke ngithi mina ngokwe-TV show. Ngokwe-episode siyawagxeka amakhosikazi because nabo abafike phela bebooste imood ka-husband awe ephathini yakhe akube nowawumjivo akube nayo ingoma yabo esukumisa umayeni ukuthi uzokhuluma ngo-husband wakhe nomacele yabo nje iphathi birthday celebration i-celebration lena i-celebration inethomoyi wekazi nayibona ithomoyi awafani kamathomoyi angisho mina ithomoyi le ukuze kukhunulwe kuyicathulo le thomoyi nje yokuthi hayibo ubuyile esibhedlela uyaphila uphakathi kwethu nabantwana ba-happy ubaba wabo uyakwazi ngisho ukuyihambela manje noma engaboni kahle kodwa uyabona awu amakhosikazi nawe khona noma amakhosikazi ebuye engakhulumi kahle ngawo kodwa khona yabo nje nabo abantu abahloniphekile iphathi memorial service yesigebengu yabona futhi sesigebengu esisabekayo lesi sigebengu esidume ku-social media lesi sithi ngithatha ingane yakho ngiyifake kwi-microwave ngithi give me the money leyo memorial service bavele bashuthela le nto enjalo hayibo amakhosikazi kabamserika wabonakala eduze kwakhe but isigebengu vele makuyinto ephathelene nesigebengu akekho osuke sifuna ukusondela. Nibona nje ngabantu abangaqondakala ukuthi hayibo kanti ubephila impilo enjani kwi-memorial service yesigebengu. Nibona ngabantu engabaqondi kahle ukuthi hayibo labantu laba kanti ubephila nabantu kanjani lona singayi kanti isigebengu. Iphathi yamselebu ibinaleyo vibe ukuthi hayibo siyabona osomabhizinisi kodwa ubaba lona kwa-cold nje lana kwabanda amakhosikazi ale bafika kumakhomalo-ke uyabhora ngokuthi yena sifike sibuke sevisho sisakhuluma ngokuthi yini le dedeniyenza sezosichazela behind the scenes asiwufuni behind the scenes siyawucabanga kusami sibadala siyawucabanga ngoba nasi sicabangile ukuthi hayi ngeke ayiyona iphathi leya iphathi babe nayo eceleni le phathi emnandi. Le phathi ke sizoveza ukuthi hawubani ubefike nobani leli tafula obani yabo leyo phathi ke leyo sebehagana ke sekumnandi ke sebeshaya ifamily photo leyo phathi nathi besihalela leyo phathi leyo hayi le memorial service awe ma kwaze kwamunca ephathini ephathini kwawusizi savele sathi hawu nkosami naba bezoqedela umseleku naku sebemncisha i-oxygen esibuka yini naba benza kanje ngephathi yakhe kanti i-TV show hayi bebemcindezela kule yaphathi yakhe le yaphathi ibidabukisa guys noma nginehaba ke hayi mina nginje hayi bo vele ngabona lapho uthi akuyona iphathi le iphathi inakho ukuthi hawu kusukuma ubani no DJ adlale leyo ngoma leyo konje ubani labo baba laba Luther Vandross obani konje labo nje yabo lo music low osuhamba nokuthi kade wawukhona emhlabeni yabo hawu mhlambe makusukuma umacele nje kudlale I was made to love you yabo sekusukuma umamkhulu first wife uzothina umamkhulu ngobabakhe kube nje amagama amancane nembali iphethe celebration yamkhulu Bay una 50 eyamakhwela ke ayikho la ngoba umakhwela ufika manje mina ayikho bengixeka amakhosikazi ukuthi hawu cha baze bayishonisa phansi imudi kaMseleku kanti vele ke bona bayazi ukuthi thina silindile kanje mase sizokhuluma mase siyaxabana bengithi konje thini umamkhulu esukume ngo I was made to love you wabani konje lo yababa loyani yabo mase ke uma yeni esukume ngobani kodwa likhona icule no first love elapho uMakhumalo esukume ngithini ithi nje ingoma bezosukuma ngayo uMakhumalo yabo kube naleyo vibe mase ke eyamangwabe kodwa eyamangwabe ingoma angasukuma ngayo ino Rihanna phakathi
ino-Rihanna, nimbona u-Rihanna ukuthi ulwa kanjani? Amangwabe benokusukuma ngengoma ya-Rihanna uMangwabe, kodwa kube ngathi yabo inothando nempi phakathi. Iy'ngoma za-Rihanna neniy'bone nje ukuthi Rihanna yindaba, u-Rihanna uno-husband uney'ngane, kodwa phela sekumanje. Before ubengenayo i-Rihanna unempi guys, uyabo ikhona ivoice yakhe, kodwa nje maye ucula uvele uthi u-Rihanna yindaba, yabo uMangwabe bezosukuma ngengoma enjalo. Ayi laphayana bekuyi-memorial service, ngeke akukho okunye, hayi ukuthi sisho kabi, vele phela bebeshutha yona i-memorial service. uMangwabe washo ukuthi vele i-farewell. Ayi cha, wenze yona ngempela. Washo uMangwabe wathi ayikho into ezoba awkward ngoba ngihleli i-farewell. Le phathi le ithi bye-bye, bye-bye. Kube yinto enjalo-ke nathi masiyibuka ngempela, ngoba hawu umkhulu yini indaba esebe ney'gaba ey'ningi kanje empilweni yakhe, ephathini yakhe nje navele nayenza yaba usizi kuphela. No-MC, ayi cha ngeke mina ngibona i-memorial service, yikho ngingasalibonanga ikhekhe. Ungizwa nje ngibuza ikhekhe ngithi belikhonani ikhekhe, angiliboni ikhekhe, sengikhungathwe usizi, ngiyamdabukela ngithi kodwa umalume bayenzelani into embi kanje kuye ngosuku lakhe olumnandi, ngoba nje bekufanele ehleke udu. Yabo kusukuma iy'ngane mhlawumbe zisho into eziyishoyo ey'hlekisayo, u-MC ephosa amahlaya laphayana kuhlekwe, unkosikazi yabo naye ku-5 minutes wakhe ibe khona into enokuhleka. Bona nje bavele baba nje bebeswenkile bebahle, kodwa ebusweni nje bavele babadala. Kwangathi nje iphathi abayazi, badukile lana khona ukuthi ayigibelani nehle khona ningene. Kwaye umnikazi wephathi abamazi, amakhosikazi aseMzumbe. Kodwa le video ayikho serious. Uma uthanda ukuba serious akunankinga bese ngisho nje mina nge-TV show, ukuze phela kweminye imizuzu yale TV show ezinye izinto esiyibukayo azikho serious okwangempela. Ezinye kuba izinto ezi-serious, mase-ke mina ngithi hawu wena i-topic enjena uyibuka njengomdlalo, suke sekuyimi sengijudge ngoba ngisuke ngabona le yanto i-serious. Mase kuziwa kulento yabazali nabantwana, inayo yonke nje enye into eba yingxushunxushu esizaziyo nathi because siyabantu nabo beyabantu, noma-ke bona bebuye be-attack. Kodwa kwezinye izinto ngiyaye ngibuye ngize la kuleli khona lokujaja, sengijaja ukuthi yindaba ukuthi lento iyahlekisa ibingahlekisi. Kodwa le ye-memorial service siyibonile. Bengingacela nje ukuthi ngempela niphakamise izandla nisho la ukuthi nibonile ukuthi bekuyiphathi noma bekuyi-memorial service leyana. Hayi bye-bye yini bakwethu.